Kakabsat, daytoy ti Ilocos Drama Podcast. Ag-subscribe kayo, iyaliw-liwiya dagiti episodes ken iklik ti bell tapno di kayo maawan. Ket dakkel ti pagyaman mi kada kayo amin iti napigsa a suportayo. Ti Masakbayan. Itagagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, sika, umay agaram kanyak, Cirilo? Nagpuskol mo't tarupam? Ha? Kwa, Jenny? Itapay laang, ibagakon kan ka, anabastad kan. Agraraman ka at talaga niya. Pakabasulak ka di, no agayatakan ka. Wan, basol mo no apay nga agayat ka kanyak. Ngam awanan bibiyang ko no agayat ka kanyak. Basta timakunak, saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Jenny? Adda ambisyon ko itibiyag. Ket saan mo ang maipaay dayta? Ambisyon mo? Apay, adda ka di maitad mo kanyak, akinabak na? Maitad mo ka di tinaranyag ang masakbayak? Jenny? Sikang agmulmula laang iti kamote? Ha! Agraraman ka talaga. Ala, pumanaw kan. Ket saan kan nga agsub-subli dito'y balay? Isumat lagayang may ka dito'y balay mi. Tanasair tirik nam. Uwan nga rod. Pinainak ni Jenny. Pinagsasawanak iti kakasakit asao. Anya timbagana? Kunana, adyak ka no maipaayan iti naranyag ang masakbayan. Gaputag mulmulak lang iti kamote. Anya? Grabe mo ti pa nagsasauna? Kat iso kuma. Anya kuma ti kabibiyag na. Saan ka di anak urapay matlang nga padak? Ngumuray kasta ti pa nagsasauna kanyak. Sa anak lata ang maawanan iti namnama. Ay ayat aklata. Ala addaken ka dayta. Saan ka ang mababalaw? Taay ayatumat ngamin. Kat mang namnamaak, ama ayat naktumat ni Jenny. Oy, Jenny, sumurot ka kada kami kininanang mo iti garden. Makiburas ka iti sweet face. Ay, jak kayat tatang. Jak kayat tingumisit. Kahit agkalugong ka matiti payabiyab, kan aglong sleeve ka. Uray pay, jak kayat ti agtrabaho iti garden. Makabannog. Ay, si kalaang ti kasta di taoy. Dagiti padam ababalasang ket adda trabaho da. Makipurdiya pay dagiti daduma, angem sika. Sadot ka anapeklan. Jak kayat ti agtrabaho iti garden tatang. Uray anya pay ti bagbagayo. Jak latta kayat. Agsapol ka nga rod iti panggedam. At damat nalpas mo ako rusaw. Wento. Ala, inkayon iti garden. Panawan da kon dito'y balay. Agluto kanto nga rod iti pangrabyan Tapno inton sumangpet kami kininanang mao. Mangan kamin tulatan. Wen ka di. Agdalos ka dito'y balay Sana day talag tugtugaw ng agsilsilpon ter aramidam. Ala, agmerienda tapay bakay. Kaninta day to'y lining tak akamuti di parbangaon. Wen, lakay. Ay na. Mayat day to'y barako Ay, anya matanjay anak ta. Saan nga agsapol iti panggadan na? Idinto ta nakalpas mo't iti panagadal na. Awan siguro ti mangawat kan kuana Apay nga awan. Kat nakalpas mo't iti adal na. Kasjay ka di ti adadal na. Kaslawang panunot na. Jakman ammo no asino ti malaan na. Ay, sa anak akasta. Ad-adda sa anak akasta. Isu ajak amo no asino ti mawidan na iti ugali. Ay, nalabit abasol ko, lakay. Ngamen, sipod ubing ni Jenny. Yawat ko amin akasapulan na. Nga uray idiadan iti kolehyo. Ilablaba aklat ta.
Isaganak ti kanan na, kan ilutwak. Uray pay. Sursurwan na kumatiag trabaho Bakbakitanan. Dumteng tulat ta siguro ti aldaw a makaamires. Kanon to pay? Bakbakitanan. Ngam kaslaawan na saya ta panunot na. Hoy, Jenny! Itay pa'y ngay masidagak kan ka diti parangan niyo. Ngam kasla di naknadlaw ngay masidag. Oh, apay dar na. Anya ka diti ibagam. Awan matkit di, ha? Nakita ka laang diti parangan niyo. Iso ngay nasitgan ka. Kasla da pang panunutom, Sakat umisem-isem ka pa'y. Anya ti pag-isisem mamaya. Sakit. Nakalipstick ka. Nga uri adda ka la diti balayo. Wen, kayat ko pintasak itinal daw. Tapno adda makasirpat kanyak abaknang. Baknang? Kasta ti ambisyon ko darna. Ti makiasawa iti baknang. Tapno sa anak ton nga agrigat. Kat, saan kamot nga agrigrigat dito balayo Kat no day talamang saksaklot iti dakulap mo ti araramidom. Ti kayat ko, maadda anak iti dakkel abalay. Tay adda ko check, ken adda katulong ko. Amin akayat ko kat mayawat kanya. Kat, asino ngay abak nang ti mga sawakin ka? Iso nga rod nga inaldaw nga agpapintasak. Tabarang adda lumabas abak nang dito'y paraangan mi, kat masirpat na. Ay, awan mo, Jenny. Hey, sabali ti panunot mo. Ala, urayam. Barang adda baknang makasirpat kan ka. Oh, si kamot gayam day tamasabat ko, Jenny. Sa dino tinagapwam. Awanan bibiyang mo. Itulod kan, aging kay balayo. Saan ka akasapulan? Kabailak ti agawid asisya. Un gayam. Oh, atoy. Adda natang awit ko. Atoy, alamon. Imbagla pang ramanan nyo, itinatang amulak. Anya? Awata mo, Jenny. Kastoy ti maiparbeng iti daytoy anatang. Ne, apay nga ngayon purwak mo matang tinatang. Kasta ti maiparbeng itinatang mo. Jenny. No kastoy ang masabat na iti dalan, nasaysaya at laangan nga aglisi ka. Kat di nakasarsarita, maawatam. Nalabas ka mat, Jenny. Awan mo't dagas nga naramid ko kan ka. Awan nga paiso. Ngam kagurgurak day ta panagrup-rupam. Ha, ditakan. Ay, nalabas mo't ni Jenny. Nasakit ti panagsasauna. Ay, dagiti natang nga empurwak na. Inak mo't lapidutan. Tasayang. Ape akas tatilangam asimangpet, serilo. Daliday ka Una na. Ngam, awan anyaman na daytoy. Anya ka diti pagliday amaya. Napan ka lang iji garden, sa idisimangpet ka kastan tilangam. Kasla na pa ay iti balasang. Kaslakastan, nanang. Apay aya, pinaay na ka ni Veron. Sapay ni Veron ti talaga akayat ko aparaken ka. Nasingpet day jay abalasang. Ngam sayang, tapinaay na kamot gayam. Saan nga iso tinang paay kanyak, nanang? Nudikot ni Jenny. Ni Jenny, tinapintas abalasang ditabangir a kalsada. Una na. Ay, Jack magustuhan day jay abalasang. Suplada, kunamlan iso ti kapintasan diti barangay tayaw. Iso ti ayatak, nanang. Sirilo, nilaangan biron ti armam. Adayo ang nasaysaya at ti ugali na. Jack kayat ni Jenny aparakan ka. No iso ti asawaam. Ay, oray sa antan nga agam amaw. Laksiden na kun nga ina, kat laksiden kamatan nga anak, aglin naksidtan. Anya? Nana, nangiyagak iti mais. Nalingta dayto yan. Naimas daytoy. Nay, nagimasin nga'y balasang ko.
Ay, ipaborito ti mais. Adtoy nana, para kada kayo. Ay, agyaman ako, nay. Ngam, adu daytoy Amangan mo't nula ko yu daytoy. Ay, malugi kayo lakit, day. Saan, nana? Para kada kayo dayta. Ramanan nyo Ala, pagyamanak unay, balasang kaw. Ni Cirilo, nana? Ayan na? Napan ijay garden. Kasta ka di? Agluto akto iti sidaan apang rabii, nana. Di kay agluton iti sidaan nyo. Umay kayon to ikan. Ay, nakababain pa yun, balasang kaw. Agluto akto iti ginitaan nga aba. Ay, sos, nag-iimasan ngay no kasta. Nana, urayin nyo, taumay kay to ikan. Melvin, kaano ka ang mga asawa? Apay akasta ti saludsod yo, papa. Mga asawa kan, iti kasta, agsardeng kan iti kina-playboy mo. Sandak man asingan, papa. Agrubrubuatak. Mapanak maki-birthday iti may sagayem ko. Agsapul kan iti asawa mi jay, tapno mga asawa kan. Ni papa met. Adan kan iti husto nga edad, iso ang mga asawa kan. Ken tapno agsardeng kan iti kina-playboy mo. Nay, itay kapay ladita sango ti Sarmeng. Naglabasit pa'y dayta bibig mo, Jenny. Bay andak laeng nanang. Sakit nagkiting pa'y tapaldam. Agkasangay ti may sagayem ko. Katnasken ka no adumarayak. Ngamin, siyak ti kang runaan asa nga ili na. Hanggang saan mo't anasken anakiting tapaldam. Ingka agpantalon. Bay andak ka di nanang. Nagdagaang ita. Iso abay anak laeng nga agpalda iti nakiting. Saan nga rod makaay-ayo? Makaay-ayo kadagiti mata ti lalaki, nanang. Na. Kaya't mo apagpistaan da kadagiti lalaki abuy-buyaan. Okay lang. Sa nabalik, tanapintasak mo. Ay, ingkakit di agpantalon. Ay nananang panawan da kun dito Taituloy ko ti ag-makeup. Saan da kun asingaan pa Hello, miss. Nagpintas ka mateng? Thank you. Oh my God, naman tayo. Mabaling ka di, timakamam mo? Ay, nagtagaran. Yawawat na titakulap na. Makialamano kanya. Mabalin ka di, makialamano kan ka? Sige. Naglamuyot mo ten nagiti dakulap mo? Inagkam tidakulap ko. Anya tinagan mo? Jenny tinagan ko. Katsi ka, anya tinagan mo? Melvin. Gayam ko ti ang kasangay ni Sheila. Uray siya. Gayam ko mat ni Sheila. Oh, kasta ka di? Sige, ibatamon at idakulap ko, Melvin. Saan ko nga ibatan? Aging nga umanugot ka iti kayat ko. Nga anya? Mabalinta ka diti ag-date. Ha? Kayat ka, Jenny. Melvin. Kayat ka nga i-date. Gaputan na pintas ka. Sige, umanugotak nga ag-date ta. No, kasta, kotsem day tinagpintas a kotse? Regalo kanyak ni Papa. Oh, no, kasta, baknang kayo? Uwe, agmay may saka na. Iso asyak to ti agtawid iti amin asanikwa ni Papa. Ado ti sanikwayo? Adapay ranchumi Uy, kayat ko makita ti ranchuyo. Sa dino ti ayan day ta ranchuyo. Amangan numabalinak na ipasyari jay. No kayat mo, ijay ti papananta ita. O sige, ijay nga rod ti papananta. Oh, anya ti makunam dito'y ayanta?
Nagmayat dito Matanawagan ta dagiti bata. Magustuhan ka di dito Launay, Melvin. Agyaman nak, Inyagnak dito Nagmayat. Jenny. Inarakop na. Ala, ang mga noda makakita ka data dito Datalaan ti tao dito Melvin. Mabalin ka dingagkan ka. Sige. Melvin, rabiin. Di na ka di tulod nga agawid? Saan? Masaduta kong ngagmaneho. Dito'y ka na maturog. Itulod kan tulangan inton bigat. Awan sa bali a pagturugan. No di dito'y silit ko. Anya? Alangan mo't nga jay kwadrat ipagturugan. No jay kusina, when no jay salas, mabalin. Ngam, amangan no adamang gundaway kan kay jay. Ado ti trabahador dito'y alalaki. No kasta, dito yak silit mo amaturong? When? Sige. Di kagdanag. Itulod ka nga agawid inton bigat. Nagturugam idirabi Jenny. Apay nga itala asumangpet ka? Kan asino jay nakakutse anang itulod kan ka? Boyfriend ko day jay, nanang. Bak nang day jay. Addaransyuda. Boyfriend mo? Wan? Ay, kamudyanan na. Nakasapulak matlaangan itibak nang. Kaano pa'y anaadaan ka iti boyfriend? Idi pa'y lang. Awan mo't nasasaom ka na kami kan ni tatang mo. Nasken ka di nga ibagak amin kada kayo ti mapaspasamak iti biyag ko, nanang? Katwan Kat, taga-ano dayjay a boyfriend mo? Di tabangir nga ili, nanang. Apay, kayat naka dagiti dadakkel na, kat nakurapay kalaang mo. Wan, nanang. Awan parikot iti ama ni Melvin. Kat ti inana ngay. Awanin inana, nabayagan apimusay. Kamaudyanan na. Nakasara kakmatlangan itibak na. Darna, mabalin ka di ako yugan nak iti rancho? Rancho? Wan, iti ayan ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Wan, boyfriend ko. Kuyugan nak amapan ijay. Usaran ta ti motor mo. O sige, at gan ka. Tapno di mumut ko na. Di kag danag. Gasolina at ti motor mo. O sige, awan parikot iti dayta. Dito'y gayam ti ko nam arantyo. Medyo adayo Isungarod ako nak nga usaran ta ti motor mo. Ni, nagaduwa ba ka? Bak nang ti boyfriend ko kung naktumatkan ka. Kat, ammo ka diti boyfriend mo nga data diti rancho da? Saan? Takayat ko as sorpresaan no addaman dito Anya tira aramidan nyo dito yung rancho? Ha? Melvin? Darna? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas,
Pinabainan ni Jenny ni Serelo, gapo iti panangaram na iti daytoy. Imparo pa na iti baro, adi na kayat tikas kenkwana. Gapo tadi na maipaayan iti naranyag a masakbayan. Naamamu na ngarod ni Melvin, amay sa abaknang. Kat nagtalak adagos iti baro. Inawis na ni Darna a kaaruba na. Tapno kuyugan na daytoy iti rancho da Melvin. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas a napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di mo ka di impakaam mo iti boyfriend mo nga umayta dito'y. Saan? Kaya't ko asurpresaan no addaman dito Kasta ka di. Oh, anya ter aramidin nyo dito yung rancho? Ha? Melvin? Sika nagdaan na itadar na. Agam-am mo kayo? Barkadak ni Melvin. Umay kayo, intayo di kubo, agpalamiis tayo. O sige. Jak ni namnama si kagayam ti boyfriend ni Jenny Akaruba. Ala, umay kayo, mapantayon di ta kubo. Jenny, si kalaangan ti mapanid di kusina. Ingka mangala iti baso apag inuman tayo. Sige. Uy, jak ni namnama akaayan-ayat mo gayam ni Jenny. Saan ko akaayan-ayat? Kaay-ayam ko lang. Ha? Anya ti kayat mo asawon? Irik ti umasideg. Di siyempre, tuktukin ti kawitan. Anya? Kayat mo asawon? Saan kayo nga agayan-ayat? Saan? Kat, sa di no tinakam-amam kan kwa na. Iti birthday party ni Sheila. Sheila? Tay gayam na dayjay Kayat mo asawon. Gayam mo mat ni Sheila? When? Kasta? Kunaklakit din no nakajakpat ni Jenny. Takasta ti arapaap na itibiyag. Ti makiasawa iti baknang. Tapno narang ay to kano ti biyag na. Kasano? Padakmat idaan ako rapay. Oh, ato yan ti baso. O sige, agmerienda tayo pa Darna, saan akon asumurot ken ka? Agbati akon dito rancho. Ni, apay ngay? Itulod nakton ni Melvin. Sigurado ka? Wan, o sige mapankan. Taag subli ak iti ayan ni Melvin. Kunak manunapan kayon. Nagbati akon. Di ka kayat apanawan dito Itian niya aga po. Melvin, uray na biit tapay anagam-am mo. Agayat akon kan ka. Kasanon no agsikuka. Parikot munday ta. Melvin, anya ka di ti aramida. Tapno lang ang maayat na. Sika a babae? Ayat Saan akasken ka ti kayat ko nga ikalaysa? Saan akasken ka nga ambisyosa? Saan kit din akasta ti kayat mo? Kayat mo ti makiasawa iti baknang tapno agnamay kanto. Pudno, kasta ti ambisyon ko. Ket ita, nasken nga ikalaysanak. Gaputa dinadaal mo ti dayaw ko. Tada ka di dayaw ti kasken ka? Iti kanito adinak ikalaysa. Ket telaklangan tibyak ko. Ket mangaramidak iti surat amang ibagbaga asi katigapuna. Anya? Nangagmo timbagak Melvin. Iso adinak karkaritan talumabanak. Melvin, di naktalikodan. Sa anak amatan likodan, Melvin. Itapay, tanakasara ka kon itikaskan ka abak nang. Saan ka nga adaywan? At daaklaan iti abay mo. Matungpalan ti ambisyon ko nga agnamay. Babaan iti pan nakiasawak iti baknang.
Anya? Pudno ka dito imbagam, Darna. Wan, Cirilo. Nagbati iti rancho ni Jenny idi Kalman. Kat saanin ang nagawid pa'y. Ano kasta? Nakasarakan iti baknang. Santon nga agrigat pa'y. Ay, kat mo saan nga ay ayatan ni Melvin? Melvin gayam tinagan na. Barkadak ni Melvin. Kat amok ti aramid kan ugali na. Ha? Playboy day jay. Kasano nga ron itan? Di amangan no pagayayaman na lang ni Jenny. Ngam kasla kayat mat ni Jenny. Ha? Nagbati nga rudan. Tadi na kano kayat apanawan ni Melvin. Iso day jay. Pinanawa ko na. Awan nga rod, Darna. Napaayak ka talaga ka ni Jenny. Awanan namnamakan kwa na. Anya nga ron ngay. Baknang matikayat na. Daytay kas ka ni Melvin nga darantyo na. Sige Sapay ko mga rod, tamatungpal ti ambisyon na. Ama kaasawa iti baknang. Tapno saanan nga agrigat pa'y. Sapay ko mga rod, tay tungpal ni Melvin. Tano saan? Ay, naspaken. Agsang-sangit tulaangan ni Jenny. Bakay, apay jay anak mau tasaan manin anagawid iti rabi ay. Ay, jak nga rod amo, no sa dino tinagturugan na. Apay akas ta ti aramid ti balasang ta. Sa bali abalay ti pagturturugan na. Di na pa'y ibaga no sa dino ti ayan na. Ay, kasta nga rod mo dya anak mo. Ay no masuro na ka mga no matibab ko kunak manay. Ay. Di mo dangdangran ni Jenny. Tabalasangan. Uray man. Tapisek no kunak tapisek. Di na taam mo ngay kabilangan. Ay, bay amon kunak manon. Bayam tasyak to ti makisarita ken kuana. Amangan ngamin no maatake ka. Gapo iti pong tutmo ken kuana. Sige, agyan ka dito rancho. Nga maman bibiyang mo iti kayat ko nga ramiden. Okay, tinapatag, agdan natin. Di kag reklamo iti anyaman akayat ko nga ramiden. Wan, awan reklamo. Sikat ti agbalin na katulong ko. Agluto, aglabaken aminan. Pagserbian ka, Melvin. Sa nabalin nga agpaayak akas babaunan ni Melvin. Ti importante, ikalay sanak to. May sa abak nang. Kat sa anak to nga agrigat iti danana. Balasang kaw. Apay ka di nga adda ka pailaang dito'y ranchaw. Apay, ay niya ti parikot no addaak pailaang dito'y tata. Hamaw balasang kaw. Darasudos ka. Saan na nasaya at araramidam? Anya? Playboy ni Melvin. Amangan no pagang angawan na kalaang. Iswa na saya at no agawid kan. Kat saan kan nga agsubsubli pa dito eh. Apay ka di ang makibiyang ka itibiyag ti sabali, tata. Apay asaan aday tatrabahom ti asikaswam. Nay, kastagayam ti panagsasaw mitikas kanyak amaysan alakay. Idinto tayo bagbagak ti pagsaya atam. Awan bibiyang mo kanyak. Ala, panawan na kon dito'y kusina, taagluto akpay. Ala sika nga rod ti makaamaw. Umaykan, tagmerienda ta, Veron. Wen, umaya kon. Napunok na iti basket iti pinuros ko abin, Cirilo. Oh, kitaan. Sige, iawid mo to ta. Imbagla si Danyo. Ha? Uy, saan Imay ka lang tinulungan nga agpuros. Malugi kan yawid ko dayto eh. Sa anak amalugi. Apay kumangay amalugi ak. O sige, gatangak langan. Saanan? Yawid mo latan. Sigurado ka? Wan. O sige, ilutok dayto eh. Taumay kan to ikan. Sige, wanan. Ala, agtugaw kan, tagmerienda ta. Wow!
Nagimasin day ta merienda ta? Kamuting kahoy kan tsaa. Wen, sige, agmeryendatan. Tamangan no nabisinan ka, nagburas iti beans. Agyaman na kiti merienda, Nabsugak. Veron, apay ka di anak kasaysayaat ka kanyak. Ha? Siyempre, gaputa na saya at kamot kanyak. Nagdumati ugaliw ka ni Jenny. Ni Jenny, kunam no asino abaknang. Di na kaya ti agtrabaho iti garden. Dananang kantatang nalaang ti agtrabaho iti garden da. Kasjay at talaga ni Jenny. Ngamin, ti kayat na kat daytay mapanaglang lang ay. Iso nga ro da kayat na ti makiasawa iti baknang, tapno kano saanin nga agrigat. Ngem, saan to pa'y nga agtrabaho iti balay da? Ninanang na ti agluto kan aglaba. Agtugtugaw lang ti aramiden na. Ken, makibarkada. Ay, ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Uray amok ang nagalas ti ugali na. Ngam, agayatak latakan kwa na. Nalabit, gaputa na pintas. Di pa'y lasika tinakarik na ak iti ayat, Veron. Ha? No apay anipay la Jenny. Adi mo't mangayat kanyak. Ayan di anak mo, bakit? Apay asana si Mangpet idirabe eh. Sa dino manin tinagturugan na. Ay, Jack Ammo, lakay. Di na mo't imbaga no sa dino ti papanan na. Kasjay kadilatan di anak mo, bulak baul. Wen nga road, lakay. Kunak man no binagbagaam. Wen, binagbaga akmat. Bayam, tasak man timang bagbagakan kwa na inton sumangpait. Balasangan, ngam kasta pa'y laing ti aramid na. Saan nga agaw awed, kandi na ibagbagano sa dino ti papanan na. Kasanaw no adadakas ang mapasama kan kwa na? Wen nga road, lakay. Nakagraduar matiti panagadal na. Ngam apay adi mapanagsapol iti panggadan na. Ta iso kumati pakakumikuman na. Ta saan kahit nga agbulbulak-bulakas ta. Ay, imbagak day taken kwa na. Ngam agsapul tulat ta kano iti trabaho na. Melvin, nasakit ti sikat ko. Mabalin ka di amasahin na. Ha? Alan, naglaba ak ngamin iti kausta. Iso anaban mo ka. Ay kahit, uwan na. Day talaga yan. Melvin, ay ayatan ka. Kasta ti marikriknakan ka. Nga uray na biit tapay anagam-am mo. Ngem awan panagayat ko kan ka. Sana balen. Amo, agayat kan tumatla kanya. Aramidat ti amin na kayat mo. Taamok ama ayat naktumat. Adto yan ti beans alinutok. Linaokak iti karne. Apag iswa pangal daw Ala, mangantang arun adwa. Agsangutan. Ha? Alan, awan kadwak amangan. Iswa si kalangan. Tadda ka mo tandito'y balay. Sa bagay. Ado da ito si daan ta. O sige, mabit lang nga rod ta isaganak ti plato. Si kanti mangisagana iti kananta. Wen, ngam adda ka diin na puyo. Nagluto ak sidaan lang ti awan. Taur urayat ti ipadigom kanyak. O sige, mabit lang nga rod ta isaganak ti kananta. Naimas gayam ti lutom Ay na, nabsugak unay. Adto'y ti danom. Agyaman na ka. Cirilo, di mo ka di kayap ti rumwar sag paminsan? Kas ko mapanagpasyar ijay ili. Wano mapanagpag na pag na ijay park. Ha? Rumwar ta inton bigat ta Domingo. Mapanta makimisa. Kalpasan na. Mapanta biit agpag na pag na ijay park. Sige, rumwar ta nga ron inton bigat.
Cirilo, kanayon mo't nga umay dito'y balay ni Veron. Agayan ayat kayo kaday? Saan, nanang? Agpagayam kami laeng. Amom, nagagat abalasag ni Veron. Napintas mo't. Apay adi mo arman. Awan pa nagayat ko kankwana, nanang. Ni Jenny, ti pakarek na ak iti ayat. Ni Jenny ang nagalas ti ugali na. Ay, nasaysaya at langan ani Veron ti ayatam. Imbagak mo't adyak magustuhan ti ugali ni Jenny. Anyang ugali na, nanang. Idi nasabat ko igidalan. Dinamag ko no sa dinaw tinaggapuan na. Ngam amam no anya tinsungbat na. Awan bibiyang mo. Kunanakit di kanyak. Anya? Diyak kaya tikas di ama manugang. Bastos, awan respeto na. Nanang. Nasaya at mati ugali dananang kentatang na. Ngam kas jaikit din ti ugali ti anak da. Ngam ni Jenny ti pakarik na ak iti ayat, nanang. Kasano daytan? Sursurwam nga ayatan ni Veron. Iso ti kayat ko aparakan ka. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Faclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanen ang nagaw-awid ni Jenny, kat nakipagnaad kin ni Melvin iti rancho. Binaybayan mat ni Melvin, tapno adda agpaay ababaunan na. Binagbagaan mat ni Tata Andoy to'y balasang, nga agawid laangen. Ngam pinagsawan laang ni Jenny, iti saan anasayaat. Iti sabali abangir, kinasarita ni Nana Melba ni Cirilo, ani Veron ti kayat na amanugang. Kat numabalin, isulaangan ti ayatan ni Cirilo. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ni Veron ti kayat ko amanugang. Saan ko ang magustuhan ni Jenny? Tanagalas ti ugali na. Nanang. Nilaangan Veron ti ayat Cirilo. Ta sigurado, saan kanton nga agbabawi iti udi na. No ni Jenny ti maasawam ay sigurado, agbabawi kantaw. Kasano nga tanday ta, nanang? Kat nimat Jenny ti ayatak. Ay, nasaysaya at ani Veron ti ayatam. Pagayam laang ti pangibilbilangak kan ni Veron, nanang. Pues, sursurwam nga ayatan. Sino jay babae nga day jay kusina, Melvin? Ni Jenny, papa. Anya ti kayat asawan ti kadda na dito rancho? Bayan nyo lang, papa. Anya ti aramidan na dito'y? Katulong ko, papa. Katulong, wenno abalbalay mo manen. Aging kakadita katawan lata pa nagbalbaliw mo. Amangan no makaala ka iti sakit mo iti kinaplayboy mo. Sana mapasamak na ita, papa. Kano kakading agbaliw, Melvin? Ni papa met... Babairo kalata nga aging gaita. Manuna babae iti pinagsangit mo. Ado na, papa. Ngam di kayag danag. Tawan rumswa aparikot. Melvin, agbalbaliw kan. Tanusan. Jak ipatawid kan kada ito'y rancho. Sino kumat ipakipatawidan nyo? Siyak lang mat ti anak yun. Bugbugtong nga anak. Into nakapsutakon. Ilakok. Kat idonar ko laangan iti balay ka asi ti mapaglakwak. Anya? Didak man angawan iti kasta, papa? Ala, papanawom day diya babae diti rancho.
Jak magustuhan ti kadtana ditoy. Sakit naka-short pant. Apay, agkursunada kayo kenkwana, papa? Sige lang. Aniya. Ingkay latay iti ayan na, papa. Sumardeng kan. Tanu saan? Tanugag tarupam. Relax lang, papa. Ang awan kayo laang. Ala, ingka papanawen dayjay a babae. Kuna ni papa, apumanaw ka kanon dito rancho. Isong agawit kan. Saan ang mabalin, Melvin? Itapay, taintalag kun ti amin ko kan ka. Apay, asino ti aking basol? Melvin, Ala, agawit kan. Kasta ti kuna ni papa. saan? Agnanayo na kun iti danam. Ay ayatan kan, kadyak kayat ti maisina iti abay mo. Dito'y aklatan. Anya? No pilitan dak apumanaw ditoy. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadag iti baka kat mataya kon. Anya? Agraman dagiti baka? Iraman mo iti kinabasit ti panunot mo? Basta, no pilitan dak nga agawid. Aramidak timbagak. Nukasta, nakagraduar ka iti kolehyo? Once, sir, nakalpasak iti kurso nga HRM. Apay nga rod nga da ka dito'y rancho. Apay ati kagtrabaho. Diyak mabalin a panawan ni Melvin, sir. Ay ayadag ni Melvin. Kat iti kanito at talikodan na ti pagrebangan na kanya. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadag iti ba kayo. Apay, at da ka di responsibilidad ni Melvin kan ka? Once, sir, agdadagsen akon. Aniya? Iso nga ita, aramidak timbagak, iti kanito at talikodan nak ni Melvin. Kasday ka di a babae ti kayat mo nga ikalaysa, Melvin. Kunak man no pinapanaw yun, papa. Di na kayat ti pumanaw dito'y. Dahit ang arod kat, papa. Di namatan kayat ti pumanaw. Pakay baba inam daytoy, iti kanito nga aramiden na timbagana. Ngagpasangdo kadag iti baka, papa? Di na maramid dayta. Kasano no aramiden na? Saan na maramid ti kasta, papa? Ay, Melvin, urnusan daytoy. Pangasim tadi kagaramid iti pakay baba inam, kan ti pamilya tayo. Mano na baba iti imay kaniyak ngagsangsangit, tapno lang ikalaysam. Papa, Agbalbaliw kan, Melvin. No talaga akayat mo ni Jenny, pues, ikalaysamon. apay ka di adi mo kayat ti pumanaw. Saan ka nga ay ayaten? Saan akasken kalaeng ti kayat ko nga ikalaysa? Sa anak a pumanaw ditoy. No kasta, siya kun ti pumanaw ditoy. Uray pumanaw ka, adda aktulat ta ditoy asang patam. Ngamin, ditoy akon nga agnaed aginggat ingana. Ditoy akon nga agpasngay, ken ditoy matan adumakkel ti pasngay kunto. Anya? Agdadagsan akon, Melvin. Awan ti pabasulam, no di si kamat laeng. Siya? Siya klaang ti pabasulam? Ala, pumanaw kan dito'y rancho. Ta saan asika ti babae akayat ko nga ikalaysa? Tata Andoy, sa dino ti papanan ni Melvin, jak na siputan arimor. Mapan kano agbirok iti girlfriend. Anya? Kasta matikuna na kanyak. Mapan agbirok iti girlfriend. Girlfriend? Imbagak matan kan ka idipay. A playboy ni Melvin. Hangam aging gaita. Handa kalata ditoy. Saan ang mabalin ang pumanawak dito'y tata? Saan na nasaya at aramidem, Jenny. Ibantay mo kit din ti bagim. Iti lalaki at di mangayat kan ka. Kasano akong tata? Kasanon ti si Kugo? Basul mo matlaang Agawid ka kit din. Tawan na saya at amaganap mo kan ni Melvin. Saan nga rod ang mabalin? Ala Sika nga rod ti makaam mo, Jenny.
Adda salad ngay naramid ko. Umay ka paramanan. Salad. Wala na. Atoy Ramanan nyo, Nana Melba. Naimas. Kasta ka de. Saan unay anasamit? Ngam naimas. Ayan ka din ni Cirilo, Ta iso ko mati makisarsarita ken kabalasang ko. Adda di talikodan ti balayo, Nana. Tamtamingan na dagiti natang amula na. Kasta ay rumbeng aramanan namot day ta salad mo. Sapay nagadaw. Sige, Nana. Siya kunti mangayabkan kwa na. Malanga road. Ingkaya ba anta isaganak ti kapitayaw? Naimas da ito'y salad mo Veron. Agyaman nak. No kumanga main taagasawa kayon. Di adda kuman apo ko. Naragsaka kuman apumusay. Ha? Ni, anya apumusay asasawan nyo, Nana. Hawan na. Ay, di tay ammo ti biyag. Iso ano mabalain, kayat ko kuman makita ti agbalin nga apok, tamaaw-awir ko pay. Bakit akon balasang ko? Ay Nana, atidog pa'y ti biyag yo. Iso nga rod ano mabalain, kat agasawa kayon ka ni Cirilo. Iti kasta, maaw-awir ko pa'y dagiti agbalin nga apok, sakbay ap umusayak. Nana? Pangaasiyok ko maadwa. Agasawa kayon. Agkalaysa kayon iti kabiitan apanawan. Apay akas jay ti imbagayo itay nanang. Kababain pa'y ka ni Veron. Agpakaasi kayo mutan nga agkalaysa kami. Ay, hanya ko matidakas na iti imbagak. Ammom anak, agayat kan ka ni Veron. Apay, di mo madlaw dahita. Madlaw ko, nanang. Ngam saan matanala kati kunayo, nga agkalaysa kamin. Agkalaysa kayo kitin. Nalakala ang asusurwom nga ayatan ni Veron, tanasaya at ti ugali na. Nanang. No iso ti maasawam, awan to ti pagbabawiyam kunak manen. Awan makunakan kwa na, tamalaksid anapintas, nagagat kan na respeto abalasang. Nakadanon ta dito rancho, Sharon. Talaga? Ipasyar ka iti entero a rancho. Agsakay ta iti kabalyo. Sige. Ala, bumabatan dito'y kotse. Asino day ta babae anak ka short pan? Kaslaw urayan na ta. Di mo nitaltalak day ta babae. Katulong ko la day ta. Kasta? Okay. Ala, bumabatan dito'y kotse. Asino day ta babae, Melvin? Awanan bibiyang mo no asino. Ala, ingka mangisaga na iti taraon. Tadito'y amangal daw ni Sharon. Anya? Agtungpal ka kadi? Wano nasaysaya at langan na pumanaw ka? Sige. Ingka magkabalyo. Kat inton sumangpet kami. Rumbeng anakasaganan tikanin mi. Nalawag? Sige. Sige, Cirilo, mangantan. Naimas da linuto kasi daan. Umay ka ko mapadigwan, ngam imay ka magtandito balay. Apag isuan na ran na akti pangal daw Iso nga rod ang mangantan. Ayan dagiti dadakal mo. Adda da ija garden. Ken adda balon da. Tain lutwak ida iti balon da. Di mo ka di ida tulungan ije garten? Jak ka ba ilang tagab yun? Tumulong ak tulangan inton pa nagmumula. Apay, amom ka di ti agmula. Uy, di nakatamaan na. Nalaingak nga agmula. Aggab yun lang, tijak kabailan. Ay, kinapuno na. Kayat ko ti agnegosyo. Arapaap ko ti manglukat iti dress shop. Nasayat mo kasta? Nalaingak nga agdesign iti bado. Iso akayat ko kumanga itrabaho dayta. Aramidem Wen, dumteng tulat ta dayta agundaway. O ala, mangantakit din. Sigurado ang magustuam ti si daan alinoto. Una, amok analaing kang agluto.
Pudnon sakit diti ko na ninanang Ngaan niya? As anak nga agbabawi. No sikat ikalaysak. Anya? No umanugot ka. Ikalaysakan, Veron. Andoy, anya ka diter aramiden ni Melvin. Sabali man na babae ti kadwa na nagkabalyo. Nalabit agayam na laang dayjay, senyor. Kastamot ni Melvin. Agawis iti gagayam na. Kat agkakabalyo da dita. Ngem babae dayjay kadwa na itay. Ket duada pa'y anagsakay iti may sa kabalyo. Kasta nga rog ni Melvin. Ngem, amok agayam na laang jay babae, senyor. Ket ni Jenny. Ay, sabali ti ugali dayjay a babae, senyor. Di na kayat ti mabagbagaan. Binagbagaak, anasay-saya at no agawid laangan. Taamok apagang angawan laang ni Melvin. Ngam, kuna nakit din, at ti trabaho klata ka no, ti pakibiyangak. Aniya? Iso asigi makaamon ni ti biyang na. Awan to ti pabasulan na, tadi namat kayat ti mabagbagaan. Natangken ti ulo ni Melvin. Ket amangan no may sagmak iti kina playboy na. Wanya, nabanog kan, Sharon? Uy nga ron, makabanog mat gayam ti agkabalyo. Agi na natang rod. Tainta pa'y mangal daw. Nakalutong na tan ti baba unam? Wen, nakaluton dayjay. Napintas. Sakit, naka-short pan. Siguro, abalbalay mo dayjay, anya? Wen, isungawan ti rumbang apagimunam. Okay. Agi na nata, tainta mangal dawan. Oh, nasaya tada kayon. Apag iso, nakaluto akon. Sige, isagana mon ti lamisan. Sige. Umay kan, Sharon. Intabi it agdigos. Okay. Itay pa'y anak kasagana ti makan. Ngam di pa'y larumar da Melvin iti silid. Ha! Dayjay babae akadwana. Makaraman kanyak dayjay. Payman tayo nakitaan ida-ijay silid. Melvin! Nakasaganan ti makan! Ay, Melvin! Di nakagkanti na! Melvin! Saan Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan daytoy. Anya ti aramiden ni Jenny iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasaya at ti panakilangan ni Veron, kada Sirelo nga agina. Iso ti magustuhan ti ina ni Sirelo, apara kankwana. Inam amiris mat ni Sirelo, tinasao ti inana. Ano ni Veron ti ikalay sana, pulos, nga awan to ti pagbabawyan na. Kabayatan na, ijay rancho, at dain sangpat ni Melvin a babae. Nakalutumatan ni Jenny, ngam di na ida mauray arumwar iti siled. Napan nangarod ida tinuktok. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Melvin! Nakasaganan ti makan! Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan da ito eh.
Apay ka diya disturbo ka, ha? Tinungpanak? Awanan kayo itibain. Anya ka diti pagpupungtutam. Kat saan tamit nga agayan ayat? Anya? Indel-del mo lang tibagim kanyak. Ala, agawit ka ngaminan. Saan kan akasapulan? Nukasta! Inaklangan ang pasangdo iti baka! Tinakan! Hoy! Jenny! Anya ti aramidam! Sigurado ka tulungan na kamang lukat iti dress shop ko, Cirilo? Una, tulungan ka. Ngam apay at tulungan nak. Una, tapara iti pagsaya atam. Awan dress shop dito lugar tayo. Isuan na saya at numang bangon ta iti dress shop mo. Taday tamot ti pagsmam. Pagyamanak no kasta. At damot ba si turnong ko iji bangko? Dayjay ti pagpuunam. Sigurado ka? Wen, Ngam apay apagsayangan nak iti oras kan kwartam. saan na masayang? Kan maysa, kayat ka tulungan. Gaputan na kaamiris akon, Veron. Iti anya? Asi kagayam ti kayat ko kang ikalaysa. Saan ani Jenny? Husto ti kanayon nga ibagan ni nanang kanyak. Ano sikat ikalaysak? Sa anak nagbabawi. Cirilo? Veron, mariknak nga agayatakan ka. Nagbidutak iti panagayat ko kan ni Jenny. Kat mariknak, asi kagayam ti ayayatak. Cirilo, saan alimad kan ka nga ay ayatan ka? Ammo ka madlaw mo dayta. Ngam, ammo ka saan ka asigurado itiriknam. Sigurado ak. Ngam ala, saan pa iladay tati panunutan ta? Tati panagkalay sa, kat saan mat nga inapuran day ta? Ikan tati bagita iti gundaway. Ang mga miris, no talaga matlaang anapudno ta iti tunggal maysa. O sige, kasta ti aramidan ta. Iso nga ita, ipamaysa ta pailaeng, ti bangunan ta address shop mo. No kasta, agyaman ak unay, Cirilo. Masaksakta na kitang aramidan ni Melvin. Napintasak man. Adayo ang napimpintasak ng dayjay kaduwa na ita babae. Anya ka di dayto yan aramid ko. Jenny! Di ka tumpuak dita diraas! Sinurot nak ni Melvin. Danga kamutan niya. Nagkuna at tumpuak ka dita diraas? Awan ka saskan tibiyag ko itan. Nadadalan ti dayo ko. Masikugak pa yan. Ngam kastay lang ti pagbanagak. Umaykan, Intan, pumanaw tan dito. Diyak kayat! Tumpuak kaklangan di ta deraas. Tapno agsardangan ti pan nakapaspasakit ko. Umaykan, pumanaw tan dito. Saan ka nga ay ayatan, Jenny? Iso apasinsyakan. Melvin, Apay, adda ka din nangag mo kanyak nga ay ayaten ka? Naibalikas ko ka di dayta? Nga uray itinaminsan laang? Pulos ajak imbalikas daytaken ka. Ngamin, saan ka nga ay ayaten? Ngam no kayat mo latati agtalina dito'y rancho. Addakan ka dayta. Ngam di mo mauray nga agayataken ka. Gaputa saan ka nga ay ayaten? Anak ko, kanunungak at tulungam ni Veron, ay nasaya at dayta. Dayta pailaang ti ipamaysami ita, nanang. Timang bangon, iti dress shop na. Nabayag gayam akayat na timang bangon iti kasta negosyo na. Ngam awan pagpuunan na. Iso nga agur urnong. Naala, kitaan nyo, ti pagsayaatan nyo. Pag nayunan mi ti urnong mi adwa, kat dayta ti pagpuunan na. Nasayaat. No da kayo ti agkatuluyan ka ni Veron. Di addan makuna apang rugyan yaw. Nanang, Awan makunak ka ni Veron, anak ko.
Kat sapay ko tada kayo ti agkatuluyan. Ay, lakay. Kumusta nga tan ni Jenny? Saanan ang nagaw-awid? Ay, pagdandanagan nakatalaga dayjay nga anak ta. No addada ka sa mapasamak kan kuana. Kasanoon? Sumangpet tulaeng tapagikaruay. Ay, saan mo adang ran Bagbaga amlaeng. Saan na adenggan ti pamagbaga dayjay? Isu abay tapagikaruay. Tamangan no day tati urayin na. Ay, balasangan dya anak ta. Saan mo adang ran? Uray man balasang tasubag man. Kasita, saan nga gawaawid? Kasanaon no masikugan dita. Lakay. Ay, talaga pagikaruak no kasta ti inaramid na. Oh, kumusta kan diti rancho, Jenny? Ayos lang, friend. Apa yan naliday ka? Awan. Kat, kumusta ni Melvin? Sa dino ti ayan na? Ada ijay ayan dagiti kabalyo. Impasyar na ti gayam na. Gayam na? Wen, ada gayam na. Agnagan iti George. Iso ang mapanda ka ng kabalyo. Ni George? Awa na, amamok ni George. Gayam mi ni George. O sige, tamapan ko man idakitaan. Sige lang, Darna. Amom, napintas di kabbalay mo dito yung rancho. Ang apay ako na masaan mo nga ayayatan, ha? Wen, saan ko nga ayayatan? Ay di kukuha kon. Anya? Sumardang ka man. Ang damatan kaayan ayat mo. Dita lang, taday di abroad. Ket agkalaysa kayon to, intun sumangpet. Day tangaro ti problema pare. Naamiris ko saan ko gayam nga ayayatan. Nagbaliwon tirik na kan ko na. Apay ngay? Gapo siguro to saan kami ngagkit-kita iti personal. Sa bagay. Parikot ko nung kasanok nga ibagakan ko na. Asaan ko nga ayayatan. O di agabrod ka met. Tapno saanin nga agsabat ti dalan nyo. Uray sa anak nga agabrod. Basta sa anak nga agpakita kan ko na. Ti parikot lang. Mangnamnama dagiti dadakkel na. Kan dagiti dadakkel ko. Ngayon to nagawid ka nagsubli. Kat agkalay sa kamin. Ibagam ti pudno arik nam kadakwada. Kat sika ngay. Kasano ni Jenny? Imbagam ka din asaan mo nga ayayatan? Ay, jak maawatan tirik na pare. Ha? Jak amun no ay ayatak wano saan? Amom, napintas ni Jenny. Day talang ta suplada. Wen nga rod. Anya nga rod ti aramidem. Agtali na idlatan dito yung rancho? Jak amo pare. Inton ko, nasikugam. Ha? Pare, likli ka munti kina playboy mo. Di mo urayan nga agbabawi ka iti udi na. Melvin! George! Ni Darna. Adda ditoy? Wen, sinarungkaran na siguro ni Jenny. Gaputagayim naman. Kumusta ka, George? Itala makita ka Makumikumak iti trabaho kay Manila. Sipod nagtrabaho kay Manila. Saan tayo na nagkikita? Nasayata nakapasyar ka, Darna. Awa na. Kailiw ko mananti umay ditoy, Melvin. O niya, agkabalyo tayo. Una. O sige, sa kayak day taan ang isit. Syakmat day talabang. Sige, agkabalyo tayo. Tamapan tayo ijay turod. Agano sa Clara. Gaputaan mo. Ikalay sanak matlaang ni Melvin. Nuapi ngamin akastoy matirik na kita. Agayata kon kan ko na. No kumatasaan ko ngay ayatan. Nalaklak ako maapo manawag dito rancho. Nasakit man. Kasladyak kabailan apanawan ni Melvin. Oh, mangan kayon. Nakasaganan ti makan. Nagluto akon. Impakat mo siguro ti kinalaing mga aglutuan niya, Jenny. Wala, ngamin, adda sa nga ili ni Melvin. Kat nakababain mo't no saan anaimas ti taraon. Kasta ti kayat ko ti may sa babae. Tinalay nga gluto. Wow, George.
Nalay nga agluto ni Jenny. Iso mabalin na timang bangon iti restauran kayat na. Oh, apik itinasan nga eh. Naglaka nga aramidin day ta. Oh, Melvin. Anya pa lang tiraramidam. Manglukat kan iti restaurant ni Jenny. Ha? Kwa? Kasta ti plano, ngam nalabit asaan pa'y nga ita, George. Dumtang tulat ta day tagundaway. Sa bagay Melvin, awan mo't gayam makunam ka ni Jenny, tanalay nga gluto. Saan ka nga agbisin, no kasta? Ala, mangan kayon. Raman na nyo day ta inlutok asidaan. Kalpasan na, ibagayo kanyak numagustuhan nyo no saan. Rimwarda Melvin kan George, mapanday jibar. Apay asaan ka asimurot? Tsak pa'y kaya ti uminom ita. Makapadakas iti salunat ko. Imangas ka iti naunag. Kumusta kan dito'y? Ay ayatak ni Melvin, darna. No iti kat simurot taktan ko nang gapo iti ambisyon ko. Ngam saan itan, taagayata kun kan ko na. Good. Kumusta ti panakilangan na kan ka? Katulong ti kayariga kan ko na dito rancho. Ngam okay lang. Gapo ta isulaang mati pagserserbya. Naimbag tasaan amang isangpot iti babae dito'y. Inaramid na daytan. Jak ida mauray arumwar iti silid. Nang runa pa'y tanagpig sa ti katawa di babae. Jak amunoan niya ti aramiden da iti silid. Inlukat ni Melvin tiri daw idi nagtuktukak. Kat gapo iti pungtot ko, natungpak. Tinungpam ni Melvin? Wonder na. Kalpasan na, timaraya kon, aging gaan nakadano nak iti deraas. Ha? Kaya't ko idin titungpak iti deraas. Gapo iti sakit ang marikrik nak. Ngam sinurot nak ni Melvin. Kat linapdan na ti aramidak. Kat, kasanon ti babae akadwana? Idi nakasangpot kami dito Awanan tayo babae. Nalabit apim manawon. Ay, ni Melvin na talaga. Di nalata maikati kina playboy na. Kaya't kundi pumanaw dito rancho. Ngam kasladyak maaramid. Gapot na ay ayatak ni Melvin. Kat, anya ti mapaliiw mo. Agayat kadikan ka ni Melvin? Diyak ka mo, darna. Ngam na dadtuma. Yali ka kanakmat. Nasaya at matipan nakisarita na. Kat, agkasilid kayo lata? Wan, agkasilid kami lata. Nukasta, agayat kan ka ni Melvin, Jenny. Serino, ayan nga taitan ni Jenny. Apay at siyak makikita. Adda kano ita, ijeran ti simurutan na alalaki. Kastati ko na ni Darna. Kastagayam. Saan ka di, ani Jenny, ti talagang ay ayatem? Saan mo adda kamatan day taabanag, Veron? Ngamin, awan sa baling ay ayatak ita. Nudisi ka. Nadamag ko laeng Ngam, tapnawan pagbabawian ta iti udi na. Nasaysayaat, no ikanta ti gundaway iti tunggal may sakadata ng agamiris. Cirilo. Ay ayatan ka. Amok nga da pa nagduadwam. Isu nga ikanta ti tunggal maysa iti gundaway ang mga miris. No napudno ta ka di iti tunggal maysa. No datati agkagasat. Pagyamanak launay. Angam no saan. Kidawag nga agtalinad kumalatta ti panagpagayam ta. O sige, umanugot akit imbagam. Ami reason ta nga umuna tirik nata. Tanarigat nga agpaiso ti agdarasudos. Taamangan no agbabawi tanto, iti udi na. Nabatagag, kahit kunti maturog. O sige, umay ka. Asibayan ka, taipan ka iti silid. Kan banyusan ka. Umay ka. Umay ka. Mapanta iti silid, tabanyusan ka. Nabartek ka nga intulod ni George, Melvin. Sino ka? Siyak ni Jenny.
Mabit lang tabanyusan ka. Punasak tarupang. My God. Ay! Melvin, inguyod nakmatan. Oh, Melvin, di nakarakupan. Mabit lang tabanyusan ka. Sana. Sikati ka sa pulag. Melvin. Ikalay sa ka. Syakti makaamukan ka. Ikalay sangatan ni Melvin ni Jenny. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agayatan ni Cirelo ken ni Veron. Nupay kasta saan da kaya ti agdarasudos no maipapan iti kalaysa. Tati kayat da, kat maamiris da pay anaimbag, tiriknada iti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabawyan da, iti udina. Iti sabali abangir, simmarongkar ni George ije rancho, ti sigud agayem ni Melvin. Inawis na daytoy amapanda iti bar, kat nabartak daytoy nga intulod ti gayem na. Tinulungan ni Jenny amapan iti siled, tapno banyusan na daytoy. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay! Melvin, inguyod nakmatan. Oh, Melvin, di nakarakupan. Mabit na ang tabanyusan ka. Sana. Sikati ka sa pulag. Melvin. Ikalay sa ka. Syakti makamukan ka. Melvin. Inukas ng tiarakop na kanya. Naturukan. Oh, Melvin. Sapay kumatapod no ti imbalikas mo ita. Nga ikalay sana. Saan ka nga ayatan, Jenny? Iso apasinsyakan. Melvin. Apay. Adda ka din nangag mo kanyak nga ayaten ka? Naibalikas ko ka di dayta? Nga uray itinaminsan laang? Pulos ajak imbalikas dayta ken ka. Ngamin, saan ka nga ayaten? Ngam no kayat mo latati agtalina dito'y rancho. Adda ken ka dayta? Ngam di mo mauray nga agayataken ka. Gaputa saan ka nga ayaten? Sa dino ti papanam? Agawid ako ni Jebalaymi. Naaklon kon nga awan patag ko ken ka. Ha? Nalabit asaan asika ti makaipay iti ambisyon ko iti biyag. Ngam sana bayan. Lipatak langan day tang ambisyon ko. Sige. Agawid ka nga raw din. Itulod kan. Saan? Agurayak langan iti pagluganak iti kalsada. Ano sa kuntimag na aging ka iti highway. Sige nga rod. Sikati makaam mo. Wala na. Agbabawi ako ni tinaramid ko. Nalaos ti pa nagbabawi. Nangro na pa'y tamasikuga ko, nana. Ala, anya ngay nga road, nalpasan ti amin. Kat ti aramidem, ay wanam tasikog mo. Adda kami kanitatang mo at tumulong amang padakkel iti ipas ngay mo. Nanang, agbabawi ang iti kastunay.
Agbabawi ka, ngam nalpasan ti amin. No kumata nagamiris ka ide, saan kumakas na tinapasamak kan ka ita? Kita manday talangam itan. Agraraman kan tumit ngamin a babae. Ita, dakkelan ta tiyan mo. Saan mo ama ilamang pay? Isong arot asaan akon arumrumor, tatang. Gapot ang mabay na. Dang nga kakit di No kumata nagsapol ka iti panggedam kat nagtrabaho ka. Di adayo napasamakin ka ti kasta. Amom ka de, atumok no sa dilangit tiguraken ka. No mabalin kat bulbuluan ka. Pampanunutik lang amin masikog ka. Mangibabain ka nga inanak. Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Mangibabain ka talaga. No kasta, binaybaya maapimano ni Jenny? Apay ngay? Binaybaya ka pimanaw, pare. Nasayat mat, tapnusan ko na makitkita. Sayang, nagpintas ni Jenny. Pampanunutak pa na imbag ti amin, pare. Ha? Diyak kaya't ngagdenden na kami latan. Asaan ko mat nga ayatan. Kahit, agkasilid kayong tupay. Kasano adi mo ayatan? Dahit ang arod kat, pare. Diyak kahit amang namnama nga ibanag ko. Di mo pa ilakit ibanag mo. Diyak kahit agbabawi iti udin ha. Di kayat ko. Dahil tayo talagang ayat at ti babae nga ikalaysak. Nana, nadamag mi nga adda ni Jenny. Umay mi kumasarong karan. Nadamag mi. Asaan ka no pa'y arumrumor dito balayo? Anya ka diti napasamak kan kuana, Nana. Umay mi ikan iti prutas, Nana. Ala, mabitla ang taayabak. Ngamen, di nakayat ti rumwar iti siled na. Di nakayat ti makisarita iti mangsarong karkan kuana. Alan, anak ko, rumwar kan. Taadda di tasalas da Cirilo ken Veron. Ibagayong agawid dan nanang. Diyak kaya ti sumango iti ure asino. Ammom ka de, nga agayan ayaten dagiti dua. Pinagpabainam idi ni Cirilo. Angem ita, sinungbatan ni Veron, ket naragsak da adwa. Nanang. Linalais mo idi ni Cirilo. Ngem anya ita tinapasamak kan ka. Aklonak ang nagbidutak, Nanang. Ala, rumwar kan diti silid mo. Umunaak, tainak ibaga ka na Veron kan Cirilo. Adi mo idakayat akasarita. Kahit anya laeng ti mapasamak kan no di ka mangan? Bayandak lang ang tatang. Mangan kayo latakin ni Nanang. Mabisinan ka ano kasta? Nang runak at masikog ka. Manganak tulat no mabisinak, tatang. Ala, ingkan to iti kusina no mabisin ka. Tauray kasta tinagbanagam, mangan kamit tadi kakit agsakit. Wan, tatang. Manganak to. Kita man talangam. Kimutong kan, Jenny. Naku na ni nanang mo at di ka kanumangmangan. Kasanong tisikog mo ngay? Kasla kayat kundi matay, Darna. Ay, sana. Maditi kasta. Laglagi pom tisikog mo. Amom, no maipas ngay mon to tisikog mo, makariknakan to itiragsak. Dati anak mo, isunto ti agbalin alinglingay mo. Kasta unay ababawit, Darna. Gapo iti ambisyon ko. Iswa kasti tinagbanaga. Ngam kayat kong tagbalbaliw. Saanan ang maulit ti mading ugali. Kita ang ngagpaisuan niya. Masapol nga adda pa kadidigraan ti may sa tao.
Sakbay ama ka amiris. Darna. Ala, nasaya at magbalbaliw kan. Tapara matlaang iti masakbayam. Ti masakbayan nyo, iti ipas ngay munto. Kumustahan, Melvin? Nabayag adyak nagpasyar dito ayan mo. Di man sa abulan na. Naimbagta sana ka pimanaw. Di kamat ngamin nag-text. Sakmay nga imay ka. Napanak ngamin iti sentro. Kat nalipatak ti cellphone ko. Hindi kuan. Nalagip ko ti umay dito ayan mo. Imbag ta naranaan kang agpaiso. Oh, Kod, kumusta kan? Kastila ta At daya nagbaliwak. Ha? Playboy ka pa ilaang aging ka ita? Grabe kamot, Brad. Amom, nakitak ti kastaunay a panagliday ni Jenny. Saan pa yun amang mangan Saan pa arumrumwar iti balayda? Ngamin, mabain ka no. Tay sulat ti sarsarita ang dagiti kakaaruba. No apay mat ngamin akasta dagiti kakaaruba no daduma. Diyay lakamal iti kaaruba dati makikita da. Di dakat kitaan ti biyag da. Tapasayaten da kuma. Tapada matla ida marigrigat. Ay, mabain ni Jenny. Iso asaan arumrumar iti balayda. Agkulkulong latan. Kasta ka di? Tunggal sa rungkarak. Agsangsangit. Anagdakkel ka no ti panagbabawi na. No apay anagdarasudos kon ka. Simurot la ka no adagos kan ka. Idinto tamay saal daw kayo lang nga nagamam mo. Darna. Ngam ti madipay ka no. Amas nasaksakit arik naan na. Kat na in love ngamin adagos kan ka. Siguro. No saan ka no na in love kan ka? Nalabit, at saan na amarik na ti sakit. Kat, anya itan ti kasasad na. Pilpilitan dananang kantatang na amapan agpakita iti doktor. Tapno mairesitaan da iti vitamina ko ma. Ngam di namot kayat. Kasta gayam. Ay, nainlabadagos kan ka ni Jenny. Dayta, tisang kaipagana kanyak. Ngam awan ka no sirbina, gapo ta nagbalin lang abalbalay mo. No pay kasta. Padaklen na kano itinasayaan ti ipas ngay na nga anak yo. Darna. Katamom ka di. Makitak ang nagbalbaliwan ni Jenny. Saan na nakas idi anatangig ng agsasao. Managtagibasit launay idi ni Jenny. Gapo siguro at napintas. Pabainan na dagiti agarm kan kwa na apada na nakurapay. Asaan ka no nga isuda ti makatungpal iti ambisyon na iti biyag. Ti makasawa iti baknang. Tapno nasaliwanwan ti biyag nanto. Darna. Ngam na ita. Dakkel ti panagbabawi na. Aklunen na tinaaramid na. Abiddo. Diretso ti awis mo ginom Saan na ba ni? Ta dito yung matrancho. Di mo kayat ije club? Dito italatan rancho. Ado timukhang pera ijay ababay. Uy, nagbalbaliw kan sakit din Kano sigod apag gugusto mi ije club? Nang runa, nadagpasaklot kan ka. Idi da ita. Ngam saan itan. Tagisayangak itan dagitit itad ko akwarta ka dagiti babae. Sapay sabali ti dukuten da. Ay, wan nga rada. Nasasayat no dito itan nga agsyat. Sayang. Awan mo ti agluto iti pulutan tan. Tapi napanaw mo mo ni Jenny. Si kanti agluto iti pulutan ta. Anya? Ay, mala. Ay, agtuno akman nga rod iti karne. Amok nga do ti karne di taref. Mapana kita ije rancho, Jenny. Sarong karak ni Melvin. Ada ibilin mo? Awan, kan saan mon ada kamaten kanyak ni Melvin. Gapot adyak kayaten ti masaktan. Anyo? Ikarkarigat ang alipatan ni Melvin. Iti kasta, saan akon amakarik na iti sakit. Mala, inak nga ro dun Kat kanom dagiti insangput ko aprutas. Tapara iti salunat mo. O anya, aginom ta?
Aday nalak nga arak. Ngam, sagdudwa tala ang abote. Ngamin, agmoturak eh. Santan nga ginom, narigatan. Ang mga numadisgrasya ka pa'y. Nakuna ni Tata Andoy, akanayon ka kano ama ikulkulang. Kasla kano adda parikot mo. Di nakakano kayat nga sitgan, gaputa amangan, no makasinga iti panagmaymaysam. Juan, diyak mo ti Aramidak. Pampanunutak kami ni Jenny. Oh, apay. Mariknam itan nga agayat kakinkwana? Kaslakastan. Nagsaya aton. Aguray ka. Ipakitakan ka tiladawan mi adwa. Oh, mabit lang. Takitawag iti cellphone ko. Oh, atoy, kita ma. Oh. Kimutong? Kan talaga masikog? One month. Apay, di mo kadikayat asarungkaran? Kwa. Kayat ko pa'y panunot anay bag. Diyak kayat pakitakan ko na. Asa anak asigurado itiriknak. So bagay Ngamin, amangan numang namnamang ibanag ko. Ngamjak tumat lama aramid. Adadan ang masaktan. Una. Iso nga amirisak pa na imbag tiriknak. Agyamanakken ka, adar na. Takanayon mo asarungkaran ni Jenny. Wan, tata. Taggayem kami lakat nga rod. Gapo iti kinatangken ti ulo na. Kastan tinagbanagan na. Sana bali, tata. Mamati ak, adumtang to ti aldaw nga ibanag ni Melvin ni Jenny. Awan lat amukaon. Baknang day ja alalaki. Pagan ano na nga iti pamilya ti kaski ni Jenny. Di tayo latta maibaga ang tata. Ay, uray pa'y nasukir nga anak ni Jenny. Nga masyanak mahit itinagbanagan na. Katwa na, tata. Sino kumatinaganak ti saan ama si iti anak na? Nga oray subag nga inanak. No mabalain, kayat ko kumangay banag tinakasikugkan ko ana. Ang manyangay nga rod, aklunen milatan ti kasta agasat na. Tanya nga rod, ni Jenny amismaw tinagaramid itigasat na. Tata. Lupay kasta, saan ko akaguran ni Melvin? No di kat idawdawat ka, asapay ko mata makasarakan iti babae at talaga akayat na. Wan nga rod tata. Taka sila ang ti babae apagang angawan na. Wan nga rod, tata. Playboy at talaga dayjay agayem ko. Sige. Mangan ka Jenny. Sa anak amangan nanang. Kastam kadilatan, Jenny? Awan ganas ko amangan, tata. Ay, nga ka talaga. Agaramit ka iti basol mo? Ita, di ka mangan. Kasanon wag sakit ka, at ka di kwarta mapagpa-ospital mo. Ay, lakay. Di kan agungo. Ay na! No, jak lang makapagtapal, binitog kan, Jenny. Lakay. Ala, rumwar kami dito isilid mo, anak ko. Mangan ka pangaasim. No di mo pa'y lakanan day ta inyag mi akanam. Talaga makaraman ka kanya, danga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, ti pagkibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.
ti masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas, pauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No di mo pa'y ibusen day ta inyag mi akanam. Talaga makaraman ka kanyak, danga. Ay, panggaasim, lakay. Di kan agsao, iti kasta. Ala, anak ko, mangan ka kumawan, tapno di ka agsakit. Di mi kayat nga agsakit ka. Tama apiktaran tasikog mo. Ala, anak ko, rumwar kami, dito'y silid mo. Sana ngagpilpili iti agbalin a manugang iho. Basta lakit di nasaya at ti ugali na, kan saan arupat kwarta. Papa, masikog ni Jenny. Ni Jenny? Tay naudi a babae nga inyeg mo dito'y rancho? Wen, Papa. Sika ti ama ti sikog na? Wen, Papa. Ay, kat, itong palmo dahi siya babae. Kasladyak magustuhan ti ugali na. Nagbalbaliw ka nun, Papa. Kat ita, mabaybayan nanti salunat na. Saanan amang mangan? Aglidliday kanulatan, gapoy tinagbanagan na. Makitam ita ti bunga ti kina-playboy mo. Manupay ababa iti agladingit, gapukan ka, Melvin. Papa, no ikalaysak ni Jenny, umanugot kayo kadi. Kas iti nakunak. Saan nakagpilpili ti agbali na manugang ko. Basta nasaya at lakit di ti ugali na. Nagbalbaliwan ni Jenny, Papa. Kastati ko na ni Darna. Ala, sika ti mangedang iti dayta iho. Panunuta man na imbag, tapno di kanto agbabawi iti udi na. Jenny, agyaman nagtakayat nakakasarita. Nangiyagak iti sargwelas. Sapay ko mata magustuham. Mulan ni Cirilo. Naluungdan. Iso ang nagpapurusak kan kwa na itiyag ko kan ka. Agyaman nak, Veron. Nagasat ka kini Cirilo. Mabain ako unay kan kwa na. Gapo iti panang lalais ko kan kwa na iti. Pasensya kayon kanya kiti kalabas. Gapo iti naalas nga ugalit. Iso akas ti tinagpanagak. Sapay kumata saan kayo agumura kanyak. Nangrona ni Cirilo. Amin tayo kat agbidot. Kat uray sinaktam idin ni Cirilo. Napunasan day takan kwa na. Kakaasyan na ka. Gapoy tinagbanagam. Agyaman na kan kwa na. Kat kablaawan ka. Gapo tanagasat ka kan kwa na. Sapay kumatag na nayon tiragsakyo. Sapay kumamat. Tadi mo baybay antibagim. Iti kasta, nasalun at ti ipas ngay munto. Ala, kasla makit-kita kun nga adda ubing akam-kamatam dito'y paraangan nyo. Isa pang nga asim ha. Di mo baybay anti salun at mo, Jenny. Kastati ko na ti ama ni Jenny, gayong. Idaw-dawat na, asapay ko mga rod na makasarak kan iti babae, at talaga akayat mo ikalaysa. Tapno di ka asi dagiti pagay, ayamam ababay. Darna, mabalin ka di nga awisam ti ama ni Jenny, nga umay dito yung rancho. Ha? Nasaysayat no dito yung rancho ti pagsaritaan mi. Oo na. Anya ti ibagam kan kwa na? Kaya't ko lang akasarita, may papan ka ni Jenny. Sige matungpal, Melvin. O anya, tata, sumurot kay to kanyak, iji rancho. Di kayag danag,
Awan ti dakas ang mapasama kada kayo ijay. Apay ang masapol nga ijay. Apay asan nga umay dito'y balay. Saan na nga rod akayat ti agpakita pa ilang ka ni Jenny, tata. Basta kayat nakakano ang makasarita ni Melvin. Ala tapno di namit ko na. Sige nga raw, mapanta. Agsakay ta iti motor ko, tata. Wen Mabibiit no agmotortan. Ngam ti aguray ta iti pagluganan ta, amapan iti rancho. Tata, pakawanendak. Gapo ta masikugan ni Jenny. Apay, gapo ka day tabak nang kan gwapo ka. Kat naglakalatan ti pananggundaway mo kadagiti babae nga umasidagkan ka. Tata, Ngam saan laasi ka ti adabasol na. Uray ni Jenny. Kita niya nga rod ngay. Kasta ti pagbanagan ti darasudaws kan sana dumngag iti pamagbaga. Tata, kayat ko nga ibaga, asan ko atal likodan ti sikog ni Jenny. Gastosak ti panaganak na. Amin na kasapulan na, ipaay ko. Ikang kayo iti kwarta, para iti kasapulan na ita. Saanen anaskan nga ikanak iti kwarta, baraw? Kayat ko atulungan ni Jenny. Aklonak mata nagbasolak. Ay, unay kayon nga ubing aya. Ipagarup yun sa amin nga ang angaw amin nga aramidan yaw. Pakawanan da ko matata. No ita, jak pa'y lama ibaga, no ibanag ko ni Jenny, wenno saan. Kayat ko ating-itingan ana imbag teriknak. Wen Tamangan ngamin no ikalaysak ni Jenny. Nga magsina kamin tumot lang iti udin ha. Katuray ni Jenny, naskan ating-itingin namot na ni imbag teriknana. No talaga mo't laeng nga agayat kanyak. Nabit kami pa'y ngamin anagamam mo, tata. Ala, wanay. Maawatak baraw. Agkatuluyang kami man kini Jenny wano saan. Aramidak lata ti pagrebangak iti anak mi. Dayta ti maikarik, tata. Oh, kasano? Agpatuloy kamin kan ni Tata Karyas. Itulod ko ni Jubalayda. Mabitlan. Atoy, awatan. Nani? Kwarta mo dayta. Wen, imbagla paggasolinam. Nagadumot din. Manuari bo dayta aya. Di mon bilangan. O atoy. Ni. Impapulsa mo ni ti jacket ko. Wen, ala, aganat ka iti panagmotor mo. Sapay lakay ti angkas mo. Wan nga rod. Di kagdanag. Aginayadak. Wan gayam. Kayat mo kaniti agtrabaho dito rancho? Ha? Ni, kayat ko Nagsaya atin no kasta. Nang runa, tawan panggadak ita. Sige. Agtrabaho ka nga ro dito rancho. Kasapulan mi ti kanayunan at trabahador dito ay. Iswaga po tagayem ka. Kayat ko amay saka ang agbalin at trabahador dito ay. Nagsaya atin ngay. Kaano ka mangrugi? Sikat ti mga deng no kaano. O may kainton bigat no kayat mo. Una! Nagsaya atin ngay. Agyaman na gayem. Jenny, imayak, tanamuak ang nagpasngay kan. Nidar natin ang ipakamo kanyak. Kat, anya ti kasapulan. Aping imay ka. Kayat ko ang makita ti anak ta. Naskan kadipay. Awan matlat serbina. Oray saan kan ngagpakpakita pa'y dito Diapon kayat ti masaktan. Naaklon ko asaan asika ti para kanyak. No kumata sa anak adang nga idi. Di adayo kumakastoy ti mapasama kanyak. Uray kasano ti kinadakas ti ugalik. Gamjak mo't mabalin at alikodan latan ti anak ko. Agawit kan. Taad-adala ang amasaktanak no agpakita ka pa ilang. Di naklapdan amang sarungkar iti anak ta. Tanolapdan nak. Mapilitan nak amang agaw iti ubingkan ka.
Anya? Anak ko mati ubing. Iso adi naklapdan amang sarong karkankwana. Nasayat launa ita sinarong karan pare. Amom, naragsak kanton rumwaran di anak nyo. At danton kadwam, agkabkabalyo dito ranchom. Ay, sapay ko matalalaka niya. Sapay ko ma. Di mo pala ka di kalaysa. Total, adamutan anak yo. Ay, George. Di kalaysa mon. Total, nagbalbaliwan iti kinasuplada na ako nam. Pare. Ang mala. Adakin ka ti pangedeng pare. Amiri sa manaimbag. Iti kasta, saan ka ngagbabawi iti udi na. Ay na, agyaman anak, gaputa makapangan ka itan. Makapangan ka pa yan iti protas. Wen nanang, naragsakak, gaputa may nakmanan sinarungkaran ni Melvin. Kunana, asaan ko kano abaybay antibagit. Ipagpagapok iti sikog ko. Isumat, kanayon mi nga ibagaday taken ka, anak ko. Wen nanang, manipod ita, saan kon abaybay antibagit. Bukas ta, ikalaysam ni Jenny, iyo ho? Wen papa, kinapudno na. Kailiw kumat gayam ni Jenny. Ala, adakan ka na ita. Takas itinakunakon, sana kagpilpili iti agbali na manugang ko. Tinaskan kat agin innayat kayo. Kan nagbalbaliw mata nakas iti kunam. Wen papa, kat mariknak nga ay ayatak ni Jenny. Day tatipod no ariknak, papa. Kat sige, agkalaysa kayo nga rod. Adu ti maparti ababoy kan baka no kalaysayo. Agyamanak, papa. Pakawanan na kiti kalabas, Jenny. Sorry. Lipatan tan tinapalabas, Melvin. Taore siya. Saan mat anasaya at tiugalik iti. Ay, nakababainak at talaga. Siyak ti pagsasaritaan idi dagiti kaaruba mi. Ngam no ita, taadan na talgad apang gadak. Si mardanggan amang sarsarita kanya. Jenny, no ibaga kalaysatan. Umanugot ka kadi. Ha? Agpadata nagbidot iti napalabas. Ket itata nakaamiristan, ket nagbalbaliwtan. Amangan no mabalinan nga kalaysata para iti anak ta. Paikalay sa akan ka. No ka ba ilam nga ibalikas nga ay ayatan na? Inam-amiris ko tiriknak. Ket sa anak nga agdwa-dwa itiriknak kan ka ita, Jenny. Nang runa pa'y nga rod, ta nagbalbaliw kan. Ay ayatan ka. Ulitan man timbagam. Ay ayatan ka, Jenny. Ket nakasaganak amang ikalaysakan ka. Sigurado ka kadi iti imbalikas mo? Agkalaysata ko man. Melvin. Kayat ko amangag. No ay ayatan nakmat, Jenny. Juan. Ay ayatan ka idi pailaan. Saan ang nag-upas ti panagayat ko kan ka? Agyamanak. Kat paikalay sa akan ka, Melvin. Agkalaysata nga rudan, iti kabitan apanawan. Oh, Jenny! Nagkalaysa kayo ka ni Melvin. Kablawan kayo. Agyaman kami kan ka, Darna. Dakkel tinaitulong mo kada kami kini Jenny. Iso nga ita, nagkalaysa kami. Agyaman kami, Darna. Awan na yaman na. Kan, naan tayo at talaga ada kayo tinaituding iti tungkal maysa. Nasaktan ka man, nga may tiudi na. Naragsak kamot laong. Agyaman ak unay kan ka, Darna. Ay, agyaman anak ko. Taka mo dyanan na,
kat nagkalaysa kayo matlaangan. Melvin Barok, si kanti makaamo kini Jenny, Wan tatang. Da kaminton ti agaw-awir iti anak yaw. Wan nanang, talaga da kayo ti agaw-awir. Saanan anasken nga agtalon kayo? Tada kamin ti makaamo kada kayo. Agtalon naglata, Sana mabali na jak agtrabaho. Tad-adda nga agsakita. Sige, tatang. Da kayo ti makaamo. Kat itata nagkalaysa kami kini Jenny. Agawid kami ni Jay Rancho, nanang, tatang. Ijay kami ngagnaed. Kat nawaya kayo asumarong karijay. Ay, sige, Barok. Ay, wanam kumaday ta asawam, Kat si kamat, Jenny. Di mo itulok nga agbisin ta asawam. Nasken nga dalata nakasagana kanin na. Nagrunan no aggapo iti trabaho. Wen, nanang. Alang arawd, sapay kumatagbalin kayaw anaragsa. Beron, umapala kada Jenny kan Melvin. Nagkalaysadan. Ha? Nalukatan tamot ti dress shop mo. Isong awanan parekot. Mabaling tamot siguro ti agkalaysa. Sigurado ka? Alukuyin ka kading agkalaysa no sa anak asigurado. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Sumursurutak iti pangadang mo, si Rilo. Ita ta nagkalaysa kayon kini Jenny. Kanito meten, tapno ipaimakkan kada iti rancho, iho. Papa, naggraduar ka ngagpaiso iti kursom, ngam di mo met nga rod itrabaho. Nga rod, dito'y mo nga ipakat ti inadal mo. Sikan ti mangimanihar dito'y rancho. Agyaman ako na papa. Syakton ti makamu kadag iti daga tayo, nga ipataltalon ta. Nupay kasta, nasken lata tulungan nakdita. Lakaya ko niho, kat kasapulak ti katulungan. Wan papa, kat agyaman akuna iti panagtalakyo. Amo ka nagbalbaliw ka niho. Iso ang maragsakan na kiti dayta. Iso ang mabalin kumeten nga ipatawid ken ka dagiti sanikwami iti day di mamam. Wan papa, kat agyaman akunay. Agtinulong kayo iti asawam amang imanihar kadag iti sanikwa tayo. Wan papa, naragsakak unay papa. Agyaman ak. Uy, imado ti baka Wen, kat itata agasawatan, intalak ni papakanyak da ito'y rancho. Tapanawan matan nga agina na. Ken asikaswan na pa'y dagiti pataltalon na, analawa adaga. Baknang kayo talaga. Oh, saan ka diya day tati kayat mo? Ti makaasawa ka iti baknang? Kasta ti ambisyon ko iti. Ngam idi naka-Ameris, ha? Saan gayam nga umno? Ngam natungpal, gaputagas sawatan. Baknang ka nga asawa. Ngam rumbang lata nga agtrabaho, Jak kayat ti agbalin adon niya. Ti kayat ko, duata amang imanihar kadag iti talon kento'y rancho. Saan na naskan ngayon ka mang opisina? Melvin? Jak kayat ngagsinata. Ti kayat ko, adda kalata iti abay ko iti inaldaw. Unay daytan, Melvin? Ay ayatan ka. Ket jak kayat amayadayo ka, kan ti anak pa iti abay ko. Ditan gagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas, anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.